الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita niyo hamahapon ini ha programa ni Daul Islam daini hadaira sin Sambuangan, Pilipin. Murah-murahan masih kamu yan hapanad sin agama Islam labi luwa amuin mga masub magkita iwan magdungog mari pa program ini. Puas day dito sugpatan taniyo in kya pangadjian taniyo limaway amuin ha madda dirasatul islamiyah atau tarbiyatul islamiyah. Nasabot taniyo ha mga limaway in Allah subhanahu wa ta'ala ubus niya pia panjari in manusia wala niya piyasaran. Malainkan piarahan niya mga karasulan iban kanabihan iban sin mga kakitab-kitaban sampai pakahinapusan daak niya amunan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salta piarahan niya sin kahinapusan kitab amuna in Al-Quran Al-Karim, amuna in kitab mahamulya. May ta niya piara sabab in kitab yaun amuna yaun in mahinang pamandu, guidance, pangadjian sin manusia aparkala ikarayaw sin pagdunya nila labi luba ikasalamat sin pag-ahirat nila. Asabab yato in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbin siya kabtangan. Asabda niya al-khairu ittiba'ul Quran wa sunnati. In karayawan, in katinggihan, in parkala makarihil kapaiddahan, aparkala pagdunya iwan pag-ahirat, amuna in mangagad, mamaugbog, doon ha Quran, doon ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ha sunnat ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May ta siya nakawaita sabab in kitab piya naug sin Allah subhanahu wa ta'ala in iyan udallin nas amuna yan in education atawa hika-educate hamano siya pakarayawan. Amuna yan in education wayroon kalaungan niya iban di malawng imano siya sa hinggabang sila mangagad atawa kahagarun nila iban baugbugan nila in baita halawm. Laung pasin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatajakkarun. Suratul Qasas. Kulang labilong sin Allah subhanahu wa ta'ala iban tantu hunnal tuud kaya pasampay namo maun kanila al-qawla bimakna Al-Quran. Napasampay na maun kanila in Quran amu in nagdara sin baita singkatan uno-uno.
amuin nagdara khabarun likulli shay. Inhalawm niya yan mamayta parkala dakula singkatan uno-uno. Biyabayta biadiin in pagkabuhianan si manusia hadunya niya. Biyabayta biadiin in hinangun si manusia luhay sin kabuhi niya. Biyabayta bang uno in masulia sin manusia hakabuhi niya. Biyabayta bang biadiin in palsugpatan niya, pawaran niya, papagkahin niya manusia, pamanusia sa masibuk niya, nagtatag-ipon fa Allah Ta'ala iban sin wala, wayrun kulang wayrun labi, kaya babayta, kaya patatarang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, asabab yadto hanggang long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sarayaw-rayaw na hinang, in sarayaw-rayaw na hinangon si manusia, hamasan niya, hapuas sin masan niya, sampay pamasa haulihan, sampay sida timindo ginadlaw kiyama, amunain, manggayunggong doon, ha agamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amunain Quran, iban sin sunnat niya, karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya idhinang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin magpasawa, magdemonstrate ha manusia biadiin in kaahisim manusia mamugbog ha pangadji ha tarbiya ha education amuin piara naug sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napasampay na mo lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in Quran la'allahum yatajakkarun. Asupaya in manusia maka pangdungdung, asupaya in manusia maka panganal. Tanda niya Allah Subhanahu wa Ta'ala in katampya panjari niya. Abutan sin pangatod sin manusia iban sin di abutan. Halom sin pitong lapis langit, haut sin langit iban lupa, halom sin ginlupaan, ingkataan ini ayatun min ayatillah. Tanda din ang mga katanda-tandaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin pangadjian sin manusia. Pangadjian sin manusia, ikaingat nila sin mga parkala, mahinang nila karayawan, mahinang nila nikmat, sababin yung asal nikmat, dihil kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iba ninyo mahinang nila pangadjian, ahi katumtum nila, hasabab sin pagpapanjarihan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala miutas ding harwa parkala, magtag-ipon kaniya, iban bilang maghalifa hangin lupaan. Hasabab yan, biadiin ini kapag tag-ipon sinhang katao, patuhan niya. Biadiin in kapag tag-ipon sinhang katao, patuhan niya. Biadiin in kapag agama sinhang katao, paagaman niya. Atawa biadiin in kapag nabi niya, kumugdan haaturan iban hasara, hanabi niya, bangin siya wayroon pamingat. Bang siya wayroon panghati. Hasabab yan, intiap-tiap hang katao subay siya umingat sin ilmu, sin pangadji, sin ma'rifa, sin tarbiya, sin dirasat, amuin piyanaog kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasupaya niya makawa in pag-anon naja, in pag-anon bunal saksis sin kabuhi niya hadunya. Sabab in sarayaw-rayaw ra kabuhi hadunya ini, amunain manusia nabuhi siya a education, a pangadji marayaw, amuin biyantang atawa yudlis sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in Allah Subhanahu wa Ta'ala di niya papanjarihon in manusia, walaupun piapanjari niya aun pamandu iban aun pangadji, dihil kanila
pangadjian nila marayaw sabab bang sila maawam ha pangadji yaon malawa in pagkamanusya nila mahinang sila sa kaula-ula di sila magbidda iban sin binatang. Wayron piagbiddaan sin manusya iban sin binatang malainkan in manusya midda siya ring ang mga kabinatang binatangan bang siya mahinang dahin ang mga ahlul ilm dahin ang mga tao amuin makaingat amuin educated haagama hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan niya garanti in manusia bang sadyay manusia bogbukan niya in kabayaan sin Allah ta'ala pabogbukan kanya tanto-tanto sadya wayroon makalawang kanya iban wayroon makamula kanya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir rajim pamanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa hisiu imang gayunggong hapamando kulaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ha education amo in pianaog ko amo na yung Quran wayroon na makalawang kanya iwan wayroon na makamula kanya na manusya di sadya siya mabaya lawmun mabaya pa siya manglawng sadi siya mabaya lawmun di siya mabaya amuin mamula sa aun waktu mabaya pa siya si makamula na ampay pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu day manglawng iban sin lawmun di mabaya in Allah subhanahu wa ta'ala in ipon niya amuin malawng atawa manglawng atawa di mabaya in Allah subhanahu wa ta'ala in ipon niya mamula atawa makapamula hapagkahinia hangkan bang sadya kabogbuhan kaagaran kawakan ta wayroon ka mumulahan malainkan kasalamatan karayawan iban kamulyaan injumatu aging lupaan bukon injumatu amuin kangian atawa kahalubiluhan asawab yan in partawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangi upat nga katus katahun na limabay. Si maplag na yung partawagan ini paupat pidjul sin alam. Bangbiya di ha Asia si maplag na pa North Asia, pa Central Asia, pa South Asia atawa pa Southeast Asia. Biya sinhula tayo ni nakabutang kita rampal pa kababaan tawa pasaglupan sin ini suwangan sin Asia na in Islam in education piaraka to sin Allah subhanahu wa ta'ala si maplag na kauna pa rin ha Western education di matong marikato sumagawa wala tanto sin mga nakauna rin kato na paruli napatindog marayaw sa hinggari matong in mga ginisan pangadji maripahula ta sampay sa kaula-ula biya kita singkiatabunan sampay nahinang pangatod sing kamatauran amurayaunin pagyanon tarbiya amin tarbiya diara sin tauputi ataw tarbiya diara sin bangsa pula ataw diara sin bangsa Europe amuna in Western education in panganal sin kamatauran sabab sin kawam laong ta amuna yaon in education pagsakali nakauna patwi di matong marikato in tarbiyatul Islamia in Islamic education sumagawa wala ta na paruk marayaw labiluwa wayroon mga na-qualified amo im maghindo kaniya sa gawa dahing harahmat iban dahing pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala na kiyasayuhan tanyura
hamasatan niyo bihaon, nasa babyad to yung mga kaanakan tanyo, suwaitan niyo hinamon, parok, iban, panday pandikal, Islamic education, iban, hinamon na to yung sawab, biyadi inhinikaon, sin Islamic education, atawa sin tarbiyatul Islamia, suway ra kita niyo makaukab, mga pagpangadjian, bidnillahi ta'ala, biya na sin jimaturi hadaira sa buwangan, yan na yung mga kaiskulan na ukab, biya si mga IIP, biya si mga yan Hasan Hussein, kan ini engineering, iban sin ini aun pa yan biyaw pag anong nila Asiatic Integrated School, aun da isab pag anong nila MQH Integrated Learning Center, atin nga Mahad al-Quran wal Hadith Integrated Learning Center. In education piyara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala nagko-combination in pagtuhan, iwan sin pagpangadji, sin mga kapandayan, sin mga kailmu-ilmuan, amuin balhajat ingatun. Bukun sadya spiritual education, ini papangadjian kato, sumarawa, sampai pa ini intellectual education, suwaita pangadjian. Sabab, hakita bihaon, karunahanta, in maun amoy pagtawahon, comprehensive Islamic education, amin comprising general Islamic knowledge based on the Quran and Sunnah sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iwan suway ma-encourage yung mga Muslim professional amuin to explore the meaning and purpose of the word of Allah. Tinya suway kabulansangan yung mga Muslim professional, iban desab si mga Muslim student, amuin imingat sila sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya umingat sila sing Quran, sabab in Quran niyaon, amunaon kitabun, amunaon in kitab, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, hudal linnas, hati niya pamando ang manusia, hudal lil muttaqin, pamando ang mga tao nagmamabuha, pa Allah subhanahu wa ta'ala. La rayba fihi, wayroon pagduarwa inhalaw niya. Na in generation tanyo, subay kita niyo, magguna kita mga religious science, hati niya subay tumaod in religious scholars. Iwan magguna kita intellectual science, hati niya subay tumaod in intellectual scientists, gumawa din ang mga Muslim. Tinya suwayin Muslim, amo in competitive, at ika-compete kita, sabab mayta, sabab kita in nagulal halipa sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang agarun, subay kita in haunahan, bukun kita makapaulihan. Sumagawa, biya na sin agi, bang kita mahinang tabya yaon lisuan, labi luba, may nang kita lisuan, umingat sin agamata na wayroon mahasilta, iban di kita makapagpinda sin kahalanta, maun pagkahalan aming kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magpinda sin kahalan sin manusia, sa hinggay manusia siya magpinda sin kahalan niya. Sabab yato, habuok din ha mga hikapinda, iban, din nga sa lagku-lagku ikapinda, sing kahalan, sing kita manusia, subay kita mga G. Subay kita mag-abil sin education, diara sin Quran. Diara sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Islam, atawa in Quran, nang daak kato pa umingat sing kataan ilmu. Ang kanay Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaiyan siya in wisdom, in hikmah, ipakawa niya kato misan paray nga simud at tawaring gumawa rin nga simud sing kafir.
Bangyong pangadji, suwaita kawaun. Sabab, in pangadji, pagtuhan, pag-ibadat, hukuman, kasara-saraan, inyaon, asal, masawa iban matarang halom sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in mga pangadji, amuin kapapandayan, atau amuin intellectual education, na iyan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pas'alu ahli dzikra in kuntum la ta'lamun. At ini pangadji kamu, sin mga pangadji yaon, ang hindi niyo kaingatan, ang mga tao makaingat. Bangkaw mabaya, mag-engineer, na subay kaw mag-enroll ha College of Engineering. Hati niya kulyatul muhandis. Kaw mabaya mag-doktor, subay kaw ini mag-enroll ha college sin pagpangadjian, pag-ubat atau pagdoktor. Biya sa jayad to. Adapun in Islam, wayroon nang lang kato ang mga kailmu-ilmuan yun, sabab inyaon part siya sin pagyanon Islamic education. Biya sinasabutan yung nakauna panagnaan in tarbiyatul Islamiyya atau in Islamic education, yaon kanya yung pagtawawon spiritual education, intellectual education, even sin physical education. Hangkan in Muslim, more qualified kita mag-ukab pagpangadjian, sabab mayta asal aun kurikulum piyanan og katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita ririhilan sarta iwan mission ta pianaog kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya panjari niya kita bangta sadya maagad na tanto sadya di kita malawong sin Western education, makawa tayong Western education, mapasud ta pa Islamic education. Alhamdulillah, hawla tabihaon hati niya bisan pa secular in education sumagawa aun doon pagtawagom nila Arabic language, yan nahalawom sin card sin mga public school, even sin Islamic values. Islamic values, yung pagbisarahan doon na law, amo na yung Quran, amo na yung Fiqh, amo na yung Hadith, amo na yung Tajwid, amo na in dahin ha mga ginisan sin ibadat, at hindu ha mga kaanakan. Damit yan in Arabic language, at niya amo in Arabic grammar, na bangkaw na kaingat sin bahasa Arab, long sin mga ahlul ilm, nakawa mo inhang tunga sin ilmu. Sabab imbahasa sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyanaog niya habasa Arab. Pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya Arab. Atin niya, piyanaog niya ha Rasulullah hasupaya kahatihan sin Arab, ha hula niya, ha kauman niya, biya na sin jimatu, piya sampay niya alawm sin kawan tagtu katahon, hangpo tagtu tahun ha Makkah, hangpo tahun kulang labi ha Madinatul Munawwara, sampai simaplag pakalingkal, sampai pabihaon kulang labi, mga labi kauhaan hula in Arabic speaking mga tao halom sin dunya. Sumagawa, minsan in mga bukun bangsa Arab, mataod na hamasa ini in makaingat sin bahasa Arab. Di kamu magkalad aun waktu in milikan amuin himinduk sin bahasa Arab ha Arab. Sabab bisan si Arab, wala siya nakapangadji, wala siya nakapangadji sin lugatul Arabiya, sabab yatu misan intao yaon milikan atau misan intao yaon Pilipino, bang siya nakapangadji kahiduan niya in Arab. Intanda niya in education ini, timitindog siya ha sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la parku baina Arabiyin wa Ajamiyin illa bitaqwa. Wayroon piyagbiddaan sin manusia ayroon na kasya Arab atau bukun Arab, malainkan midda inhang katao isyu in labi, in dayaw, in kusog, ilingkat sin pagmabuka niya
pa Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa bunal tuod, in labi mulya marayaw, dahin kanyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo in labi in pagmabuka niya. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya labi in kusog niya, manghagad, iwan nagkakahagad, iwan na mamaugbog, hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na'law sin Allah subhanahu wa ta'ala, walakad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Tantutuod, bunnal tuod, napasampay na mo na maun kanila al-qawla, al-Quran, in Quran yaon, nagdara sin ginisan, sin pangadji, halaw niya, hasupaya in manusia maka pangdungdung, atawa hasupaya in manusia makapangannal sila. Bukun tuy sila amuin mga kadwayrong bidda, aun aagaran nila, bukun sila mangadji wayrong bidda, malingkan aun tuy papangadjian kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangannal sin manusia, minsan yung maghinang lamisahan, impangannal nila wala na sabot halom sin Quran. Nasa sabot, unin dalil niya, pas'alu ahli zikra in kuntum la ta'lamu. Pangasubo kamu, hatao maingat, maghinang lamisahan, bang in kiaunan niyo, di makaingat. Hati niya, na-generalize sin Allah subhanahu wa ta'ala in katanun-unu kapandayan hadunya ini kaunahan sin manusia, nalilikus niya iban kaya pangdadaak niya. Na amusadyawangin Muslim, tabiya yaon, lisuan, malisu, nabiya diin, misan pa ama mo, ini engineer at tawa carpenter, bang ini di kau misan mag-atud, biya din yung paghinang niya, biya din ini kasingod mo, mahinang kau panday, long simbahasa, ha paghinang bay, atawa ha paghinang lamisahan, atawa ha paghinang lilingkuran. Na Muslim, subay panday pandikal. Na biya din ini kaingat mo sin, pasalan sin mag-install sin electricity, bang kauri makapangadji. Na may ta, aun baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, papangadjiun kita electrician, atau papangadjiun kita welder, aun, amin ayat na basta taniukay na, pas'alu ahli zikra in kuntum la ta'lamun. At inin ayat ini, katan sin amin, kakukunhan, ingatun sin kita manusia, lamud na rito. Mabaya kau imingat, sin unoy halom sin lupa yaon, na subay kau mangadji sin hipag-iingat sin halom lupa. Mabaya kau magbuhi atawa mag-ipat sin kaista-istaan, subay kau mangadji sin ilmu hipag-ipat atawa hipagbubuhi sin kaista-istaan. Ang kanin agama Islam in Quran, piyagdawa sin mga ahlul ilm, agama nagdara education. Atawa amunay ni in education, pangadji, wayroon karawahan sin mangadji kaniya, sabab bukun sa dyan piyangadji, unin kahalan halom sin kubur. Bukun sa dyan piyangadji, unuin naamalan, unuin tatasbihan, biyadiin in paghulog takbiratul ihram, sumarawa in pangadji ini, natibuok siya roon katan, hakabugunahan mo, sin pag-ahirat mo, sin kabuhi mo puwas, sin kabuhi mo rihadunya, kawakan mo roon, iban hikahindo, halaw niyaon, damikyan, imparkala sin pagdunya mo, kabuhianan mo, pag-usaha mo, pag-business mo, damikyan, wala nalipas, hangkan in masasin Rasul sallallahu alaihi wasallam na punim manusia dahil nga Europe iba na pangdaig nagpangadji maun pa hula Arab, pa Jaziratul Arab, labi luba nagkaon sila
pamasaing kapital sin Islam doon ha Baghdad, mataod intauri nga Europe. Nagkaon nagpangadji, nakakawa sila ilmo, dahil namayan ha parkala ilmo tib, pamuhandis atawa pahandasa, engineering, nakawa nila yadto, nara nila pahula nila, sumagawa pagda nila, wala nila nabiyayta, inyaon, dahin, ahindo sin Allah Ta'ala, atawa inyaon day nga Quran, sa siulat nila na, ilmu nila, pangadji nila na, hangkan bang takitaon, in mga father of algebra na densayan ha Arab. In mga kaubat-ubatan, kamatauran na kauna, iwan sin aun pakaibanan dayaon, dahil ha mga kapandayan sin mga doktor Arab na kauna, masipa iusal sin Western education, masinila pa yung mga experiment niya to, iusal nila, hangkan in Muslim, di mayan lang niya ignoranti, mayan sadya sila ignoranti, bang sila ri mangadji, bang sila ri umati, iwan bang sila ri magkainahon, magpaawon, sin pagpangadjian. Na in pagpangadji, bukun sadyahang kaadlaw at tawaru adlaw, suway, agarunta in aturan, hangkan na in Allah subhanahu wa ta'ala, kaya panjari niya 7 adlaw. 7 adlaw, in mga adlaw yon usalunta, doom adlaw ka, unahanta, in doom ipaghali-hali, atawa hipag-study, adapong in adlaw hipaghinang. In mga kaanakanta, subayta anarun, papangadjion, dahil pahaumulto tahon. Ayaw na kita tumagad, suway mabot sila magto pa 7 atawa pa 8 tahon. 2 tahon pa. Intanda niya bihan, bang in asawa sinhang kataw nag-anak, di pa makaruwa din nga piyag-anakan, na parumugon na, bangan na hatay nga, dampal patuo, bang akak-akak. Hati niya to, panagnaan na paghindo, parumugon sin kalima la ilaha illallah. Nabukon sa jarito, bang siya mabot na 2 tahon, subayta in anak ta, bang aun dapat, biyasin masatan yu bihaun, aun na pagpangadjian sin bata umulto tahun, subay tahi parana mo. Hati niya, hipaipat na ha mga murabbi, ha mga mag-ipat, amuin na kapangadji, iwan na training, biyadiin in pag-ipat habata-bata umultahun, anarun na sila magbasa sin huruful hijaiyah, anarun na sila mag-memorize sin mga kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Hakim, iban na sin kaibanan. Atin niya bata-bata pa umul 2 tahun, maanad na in mga anak tanyo, biya diin in pagpiil, timindog magsambayang, sampay, ang sila maabot 4 tahun, makawalik na sila sin babasahun halawm sin sambahayang. Kagunahan in mga anak Muslim, ayaw ta nahitarad madto pa umul mga 45, ang patapapangadjiun sa dahil di ha umul pa 2 tahun, pa 4 tahun, pa 5 tahun, biya sin pagbasahun bihaon nursery, kinder 1, kinder 2, na hikawn ta na in mga kaanakanta. Insyaallah ta'ala, ayaw ta pasaran sa jaroon ha mga yaya mag-ipat. Aun waktu, bangin nakaipat, ha anak mo Tagalog, pag nanam mo maingat na mag-Tagalog, din kay mo sabab siya ay nag-ulin sin anak mo rung adlaw. Bang in bata-bata limag ko doon ha yaya niya hukun, agama ini pagindo niya, na lumagko na sadya, talya, wayroon, makawa niya Hindu sin agama. Hati na rin siya ma-educated sin agama. In education ini, tumagna da hindi, ha, pagbugsak pasikan, long sin kaibanan, tumagna, dahin pa pag-asawa sin usog. Hati niya, pian niya na, ina, in mahinang ni anak kasusungon, amuin ina maingat, magtarbiya. Sabab,
long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in awal madrasa in panagnaan school sin bata-bata amo na ina. Biya di ini nikahindo sin ina bang siya wala na tarbiya sin agama. Kasabab yan, usog babae, kaanakan tanyo, suway tanyo papangadjiun tarbiyatul Islamiyah, insyaallah, dahil nga multo tahon, isud tanyo na pagpangadjian. Damit yan, maabot siya 4 tahon, 5 tahon, maabot siya 6 tahon, mag-grade 1 siya, insyaallah ta'ala, maingat na siya magsambayang, nakabalik na siya mga pila sura rin ha Quran, salta, makabalik na siya sin mga kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, suway in generation atawa amo in mga kaanakan kapuan tanyo susungon, suway na matarbiya sila sinamuin Islamic education, asupaya bisan tumaod in mga ginisan kangian gumawa sabab magtataod pa ini biya singkita tanyo kerungukan tanyo bihaon mataod tod mga parkala amo in makabutang lumi papangatayan sing kabataan atawa mangdahi pakabataan pakangian na how much pabihaon dahil ha mga kawaan tahon pakay man tahon pasusungon mas mataod gumawa sumarawa banging kaanakan tanyo natatarbiya marayaw insyaallah ta'ala wayron kakawahan tanyo magbuloy kanila di sila ma-influence sinamoy mga kakahinang mangi sumarawa sila pa'y maka-influence hapag kahinila sing kakahinang marayaw biiznillahi ta'ala na mura-murahan na sadya ini tub-tub na sadya rito insyaallah pagbalikan tanyo mga kaamaan kainaan ay ayaw kita niyo magpasad ha mga kaanakan tanyo suway tanyo sila siguruhon karihilan sila education marayaw haumul nila 2 tahon pa 4 tahon pa 5 tahon sampay manuy tuyan na sila sampay masubol mabudyang sila lumagpo sila halawm sin agama lumagpo sila nagdara sila sin adab iban ahlak sin Islam nagdara sila sin pamarat saya mahugot, nagdara sila sin pamugbog mahugot, insyaallah ta'ala, minsan sila manaw, hatawid sin kabuhi, sin dunya ini, minsan sila ipagbaksing ginisan, kasasat-sasatan, na mabiya sila sin amuin sakayan, makamdus, minsan kugdanan sin alun, na di mawali ingkatig, sabab mayta mahugot biya dahiyan in mga kaanakan tanyo di tanyo maambit di tanyo mara ya diara sadya dengan kaasibi sampai lumagko in silayan makabutas din kato tanyo sigurohon tanyo bisan tanyo hikabuloy in mga kaanakan tanyo amuin halawm sila sin bitikan sin agama Islam amuin liuluto nila in kalam sin Allah Ta'ala iban sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sila makasud pa kay school-schoolan pagkita kanila sin mga kabataan pagkahinila makatumtum patuhan sabab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw bagay amo in bang mo siya kakitaan makatumtum kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah in mga kaanakan tanyo bang sila mabagay at tawaon makabagay kanila may nang sabab makatumtum in kabagayan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala may ta sabab in sila na mamaugbog iban hihinang nila bukon sa himumungan sa hihinang bukon sa hihinang biyawagbuhan insyaallah ta'ala na bang mabihad to amo natin pagyanon educated pa Allah subhanahu wa ta'ala di manjari may nang sadya educated pa manusia sumagawa bukon educated pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita educated pa Allah ta'ala educated na kita pa pagkahita manusia na murah-murahan na sadya
magsyukur kami labi luwa pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ibu-ibu pagsyukur amin dilan kita ni waktu maupun ini imahuli magsyukur kami atagda po sin program aming guru namo kalasahan ituan Sheikh Zakaria Muhammad iwan sin mga staff sin ini program ini Nidaul Islam imahuli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.